Raure. You know this life. Meme. This life. No balance. Yes. Sometimes life can treat you blues. Naria, oh yeah, jatara makiwa maro gora ye modro mene wa mawanake na marioka. Yes. You can see a man today beaten to submission. Oshoke moneja mwine na moko ikwara hokete. Moko ikwara hokete. Wosho wakaiwa Kenya mupia neke. Siake. Todo mene ne makwa na marioka. Yes. Mundu ni agwaga gacoka agokira. Absolutely. Akagwa ringi na agokira. Yes. Unatura gonna dust yourself up and try again. Yes. Case in point, there's former, I think, the first deputy governor of Vihiga County. Oh, uyu koretwo in the news ira no movie. Yes. Eto Kalepa Mazwaje. TG Kalepa Mazwaje. Mazwaje re. Amekuwa naibu wa gavana kule kaunti ya Vihiga akiwa chini ya Karanga Natosha. And I don't know what happened. But as we speak, he is surviving, barely hanging on. Hanging in there and barely hanging on. Diko musakaralai. No ya tunaone makiaragia. Yes. Todo araki Diago. Kwa hida riri are Diago. And he's actually delivering. Yes. He's hawking firewood. Araugire dawa ikara uguo mucie na ciana ni imurorete iguru. Yes. Aumire arute uria kuhota kuruta. And you know, it tells you deputy governor three. Ati mwako wodo doine. Deputy governor ogicoko cemanie na munene waku utari mwega. Very considerate. Yes. No ikare hoine. Na nitumonete makianyaragio. We have seen several. Tota muthuri wetu Monyori. Monyoragwo. I think at some point he was not even DG. Yaki ni handro ukia. Wainuka. Yori rehawo. Eda jubadi. No, like tuoja. Naga nite itenjigi cia deputy kwa jaite ici cio tongoria ri. You are here there. If you are not a yes person, and deputy governor na gitimenya ngiru ukoro wi ya wa yesa ukoro wi wa hadiraini bado no uri tanukuo yes ndireciria no ne andikia gatiba mahetirie ite cia deputy itia definirwo wega. No, they have no the principal assistant. What is that? And that is not even legal language. What is principal assistant? With which authority? To do what? Yes, assist in what? Yeah. It's a very grave thing. Nikiona the deputy governor and mundu munene muno DG. No, DG is a senior person. If you look at the protocol, he's even above the MPs. Even in the absence of the governor, yes, he will sit in. Yes. But never mind, moka hado matikiri taka excited. Tora doige mati deputy governors ao. Ona ndidio ma deputy governor aige. Yes. Waru go ntoke muwe. Yes. The young man. Yes. Munania. And because ni akade akirekagererio ke. Wira. No agia gokudekerio ri. No gwe kundu ma DG mako mari akunike uru. Oru mono. Oru pio. Actually they ride like the press. Gwe kundu deputy governor oragia hando rasi cia governor munene arathi ku muthi. Kana koragia ginya andu a mohoro. Muraigua tarathi ku. Araria ku. Arahingura project iriko. Gatigana. Na ne deputy governor. Akoria ndereba wake. Kwina maguta tungithie. No, it is that bad. It is horrible. Ai waru amaswache. Are Diago. Na tikwenda. Yes. Nigwikora. Na ndu andu no aria no. No mare murate. Deputy governor. No, mwite governor.
Unajua mkua na karanga mlitukarangeko. Mukatolewa na odijino sasa mnausha kuni. I don't know, they are very forgiving. Watu wanatai hizo kuni. Na mazwaji usurutu kuletea watu kuni siko na moshi. Tuwezi pigwa hapa tia kazi alafu kuja utuwekee moshi. Ndio mithiengo. Ukaushe kuni mzuri. Sio sisi tulikuambia ukose kuipa. Ndio tamba kama mweleo. Ulikuwa kwa ofisi ukakosa kuipa. No, that's the way people reason. Wagire kuiane ki. Na wale kuo. Na wale wodo ini. Mama ya no baba juru. Waga kuia. Tari kiri mugiki. Uheo mahinya. Uchoke ni orathi kurira hau nju hapa wifagi. Kafa nungeipa. Na ulikuwa unapita hapa na maprato. Akaranga na usakuni. Kafa na mkupo yako na usakuni. Si yako na Nairobi. Wewe uko tu hapa fika ukisema kuni mia kipango. Ukiweka kwa ofisi unafieka. Una hutu. Sasa cha hii ungekuwa unashinda hapa na shoka. Wajaruo kwa tukiconvince ya ati you are bright. Uko toweta hau ushoke na uhau. They cannot. Muntu yatinda kwa muge. Muntu ahora na yambia. Unagirwo thurutia. Thurutia ando magenda kuona gavana niwe moragia. Eka ikira onigita uthengirwo ki mutwe. Ndio lirikanagio nginya nĩ andũ anyu atĩ ndwa mandĩkithirie. Na no kire atoke thogora na mukindori. Watũrangu. Arenda kucina makara. Ukarigwo Mundu nginya ni waratungaga mugathe agiuka nigetha munyane kwingobana. Na bamĩrĩ yo yao nĩrĩ kaũndũ. Makũgĩrania nginya ndĩra. Nĩ marĩ kaũndũ kau tondũ kwĩ guka wao warĩ ndithi. No na mũgũnda matirĩ. Na nĩwe watũraga ithaka. Nĩwe watũragĩra andũ ithaka aheanage wendi mwega. Wendi mwega mũrĩ aũtu. No, you cannot convince people that you were in a powerful political position. Na ndwebagire, no matiga kuia. Mauga ndwebagire. Mundu ndwebagire. Ari angina mali konjura nini muno mena manyumba na goko wemba kasi. But it tells you, position ya DG re. The position you fatie kwirwo urugamie maundu maku mothe. Sa. Actually, there's your deputy governor. If I tell you, go a hanary. No, through would ruta ira walk. Gakone joka kameme. No, ni munini waka ngata. Eto hale uyawashire ko bodiko. Kore ICT. Yes. Wira wa DG ukarutaga we part time. Yes. Wako hale jogu yawashira ri. Niwe munini wa mwalimu. Kore anyiri. No aroka Gege shwaine. Ito wira cio timo yiki wa DG. No rutanirie nongi. Erio ajuga DG ri. Yes. Ni heo no ato gukorwo na CC. Yes. Department imwe tariwire rugamiriro ni CC kana dieka cigitagwo ministry counties. Yes. O citagwo department. Yes. Aneo department ngima ya kurugamirira. Yes. Yes. You see, the problem is the DG has zero power over there. Matter what they are, the CC. That would work, man. No, they report to the governor direct. They are supposed. I don't know whether there's a legal protocol. Mafatia kwaria DG and then the governor. No, the governors will not allow that. They would. I can assure you. They will not. Don't know that is giving you so much affluence. There are no two centers of power. Yes. Fatiere the deputy governor kwena kaundu kangi arek. Kana itirwo icio iscrapo. Yes. Akireguo gwakwata riu bakiruba ni DG wa Nyandarua. No aracha jamu. No aracha jamu kana marahagira cai. Yes.
Mwalimu akauragira njogu akamwira atiri deputy governor ni warikia guthoma mohoro ndenda tuthie haria hombe kana rucio ni ukurash hau Stanley's. Actually there's a delegation iroka some educationalist urathoma thaa cigana raigira shift ya rucini so by 11 you'll be done githie hau ma explain ire thank you na mohoro tugwete. No, you can multitask. You can. Weta we urio we ma DJ aigana. You know, ask yourself. There are not many. The one I don't know. Etago is Moshiri. Or the former banker. The Marian. He is from Nyandarua. Oh, it's from Nyandarua. He's a former banker. Kristi wana Nairobi ne demo we. Yes. Ena kido na hali ya 44 we. Asa. Ala mawira ba modu haya karuta wiro. Kwa shoo kaboom. Kemo igana. Divira. No, I to somebody le buru. No, multitasking. Well, tabenia kama ige. You talk deputy governor going wild. Kakere kyo guna ke DG. Oh, ake abu Simon Okoroki. We are buru. Yeah. Magari. Oh, mukihitia njira. Reke tuge tutiorire hanini kana muno tondu haria twakinyire uguo tukigia doubt ri I think we were 75 kilometers off course. 75 kilometers off. Yes. 75 kilometers kuma Nairobi we hakuhi Murang'a tauni. Yes. Actually, you are just like 3 kilometers to Murang'a. Exactly. Nwe kwale kenda inesi yotuku. No one to us. Kono kugotia ndo mathia otuku. Tigona itirana. Kamwale kule koigwa. Yes. Actually kila yato mie utwekire ngajari. He bara twaye tukire ai na igwa mwena na mwena. Ogiai. Kondo no kuwa goko. Isi igwa ri. Tuge to ticoka ri. Ne utie ngari ingirona baraka na anything. Na ni utuko. Mwaka akora twagura Subaru. Forester. Yes. Akiwa tondu ngari ya irorire. Ni tuthonge guthonga. Yes. Haria twacemania na andu ri. Anake na muthuri. Magucagia kindu kiria according to the smell. The smell was a familiar smell of mihadarati. Narcotics. Mari yaruku. Kuno riagu. Na ngihoria tonu oka. Yes. Weke moria. Matura mumetoka na rope, si ndio? Sasa unaona pale mliwaja junction ya kwenda ndo mtoke Mbale. Mutaruti muko kilomita kama 80. Muruti paka hapo kilomita 8. Alafu munyorosh bila kuuliza mtu swali mtatokea na Mbale. Sababu hapa muko uwa sasile machi meleta shita hapa tunajota Uganda. Mukienda na hii barabara mtajikutaka kwa Museveni. Mwari akumirira Uganda. Na wainjilianji pande hii. Kiinjilia pande hii wanakukamateko. Sasa mruti tu vile muko. Naona muko na karmbia. Mruti. Mukifika junction nyorosha kilomita 8. Ruap.
Saa ni saa 9 ikifika saa 12 mtakuwa mmewahi. Kaya mutare na Google Maps kana gutiare network. No, they were not very effective. Nyamwe cia ka effective thutha uyu. Muthinda kuku igo-ini gakwire I'm lost. Ka Google Map kwaja he kundu thiaga. Kwaja kaigua akwira atiri. Turn right, then turn right. Make a U-turn. In 300 meters, make a U-turn. Turn left. Slide right, then turn right. Kilomita 8 ni muorite muno. Ene tuorite. Iwa kire thabari ya ithana kindu. Wega biu. Bakinyana mbare ru gugiki. Ona no wega mwikirite ngari maguta maingi. Yes. Otherwise, Mbuyo no kiforea guse sasa. Mtaendea tu. Unajua ichita unifile mko na car sasa. Kama mko na car mtafikeko tu. Lakini msiende wapi? Huko ni kwa msevi na watu kama teko. Na watu hapo ni wapaya. Wana mkambo wako pandekani. mwatigeti yani ni kuingira Uganda. Wana mkambo wako pande hiyo. Maji ikipotea tuna. Hata wakati unasikia utaki kunywa ya hapa. Rap. Tunakunywa ng'ambo. No kugeria. Mbathi yako usiku wa 8. Ni twara. Ithuĩ nĩ kwĩrĩ twathiaga mũno. Ndwĩrĩ inyuĩ mũthiĩ mwathũkũma ceceni ici cikagĩrĩrio nĩ mea. Mũndũ nĩ aumagaraga. No nginya ũcere rũgũrũ. Ndwĩ no ũrĩthiĩ kũrĩa marĩ. Tũwe gũthiĩ mũrima. Mwe gũthiĩte mũno nĩ Laikipia. Laikipia is the farthest. Gũkũ tũthiĩte sana. Tũkĩruta Mirere rĩ. Nĩ mwanina akuĩ thikũ igĩrĩ mũgĩthiĩ kũu. Twakorwo kũu na Pasweri tũtanabutwo kuo. Matana mwagira. Matana bata wanyu. No tũrĩ ona makinya rũgũrũ rũu. Kũu ndũkũmera ngoni wathũita. Rĩu tũkũtheira ũnirie tweka atĩa? Mwathũkũma nacio hĩndĩ ĩyo. No tũthiĩte Asotiki yaku. Kakamega, Busia, Bungoma, Bumala. Ithuĩ tũgĩkwĩra handũ ũkũrugĩrwo ngũkũ njega handũ hetagwo Kandui. Pasweri yetawa mutumia yetawa atia? Kandui ni Bungoma. Yes. He mutumia hau etawa mama Alice kana u. Ngũkũ njega muno. Nginya marima makoigĩrĩrithia nyama. Ona Kitale. He andũ twaũra rwĩmbo etwo 5GB. Ni 5GB? Yes. Twathiaga kũu na titi na gwara. Na Moi's Bridge. Tũthiacokaga kũinũka na kĩndũ. Hau nĩho hori. Kuo kũrĩa marĩ arĩ. Mũkinyo rĩ. Kũrĩa nĩ weni. Kũrĩa andũ ecemania na kabo gwa kũringa nda. Tũrĩ twathiĩ na Pasweri ũyũ. Atiti na gwala. Kwa ofisi ya gavana wetagwo Haemba. Haemba wa Trans Nzoia. Yes. Na tukiamũkĩrwo tukiamba tukĩgũthwo thamo cicigana. Inya cia cai. Tũgĩcoka tukĩo ngatho mũno nĩ gũcerera gavana nĩ ũyũ. Nakĩo kĩamũgeithia. Tukĩrĩkia. Tukĩgũthwo mũndũ mau. Matano. Ke gavana nyihia. Ke gavana ocianyi. Ageni a gavana mekumĩte o Nairobi. Twakũnjũrirwo mũndũ njirongo njerũ. Mwathecwo njirongo. Yes. Na tura nĩ mwakĩra ndamũcenjeria mũtũrĩre. Kwera. Gavana ũcio nĩ ahũthia guoko. Ona ma MCA rũgongo nĩ magĩkaga ũguo. Tũgũthire mau. Njirongo njerũ. Na akiuga mĩtũrĩre yanyu rĩu nĩ ehanda. Na hĩndĩ ĩyo tũtwarire nginya Action Station.
Agĩkorwo gavana aruta Njiroko rĩ. No tiendaga kũmũtura na ihenya, no twĩkũaga handũ ciageririo. Ikĩrutwo circus. Yes. No nĩ ikĩrutwo circus nĩ ciarutirwo mũno. Korwo nake mũruti ndakĩrutĩte o nyingĩ. Anywho. Ithũkũma.